Hoy, ikaw! Taro nga! Ayaw pa lupig! Pero dili ni mailog atong bakos! Wala na problema, boss. Maningkamot yung ko kay final round na ni. Sige, sige! Katong pinaktisa na to ha! Gamita to, kuto-kuto ha! Katong pinaana, boss! Oo, kana! Unsa pa man niya! Katong pumudi ka! Gamita to! Unsa ganito, boss? Katong anak, boss! Ay, nabuang naman ka! Ilaw ba? Ilaw, budi ka! Ala, sige, sige, boss. Noted. Taro nga ha, kayo ilang bakos gold. Prinda na to kabustoyo. Tunay ka ng bakos, boss? Tunay na, gikan pa nagmasilan. Sige, boss! Paningkamutan ako nagmakuha na ako naron. Pakuya po na dyan na akong kontra. O, kabalo na ka sa unsay hinaan ha, hinaan niya ba? Igang naong ana, uhingig lagi dayo na. Sige, boss! Ako rin bahala na ron. Sige ha, bantay ka, abanti na. Kato atong gipraktisan, bukbukang maayo ha, kay para dili ni mailog atong bakos. Ugwa kay kaya, ingkita ang dugan, kundi itlog ha. Manny Pacman Pacquiao. His opponent across the ring, Mario Barrio. Boss, asa maripirihan eh? Wala na reperiya ini, kay kung sabo kay to reperi, sige, dulan mo. Kana kayo na repiri, wala na mo bulag sa inyo ha. Pag pinatyanay mo diha, buskag, sumbaga! Uyian, bitik buwang ka. Dili ko musugot, nga makuha ni mo ng bakos, kaya ako nagagawa na. Daghana, pag-istoryaan eh. Lakaw na! Tanawa boss, nasumbagan ni nung ko, gitulak mo kunin mo. Tindog na diya, sige, klamo! Palos! Palos! Ah! 4-punch, 5-punch, 6-punch combination. Body shot, bang, 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 bang. Dipinsa ayo hatagi kumpiyansa kay nakadaw na ka dipinsa, dipinsa. Kana! Pas-pasay, kukuray lang score kay na daw na ka! Ilawm! Ilawm! There you go. 4-punch, 5-punch, 6-punch. Okay. Karoon ka na, pitasa! Push it down! Sakyan! Boy, naunsa man ka! Tangaan mo'y! Kamang! Para dili ka masakyan! Boss, kusog yung kayo di makaya. Mailog yun ang gold nga bakos ba? Kawa ka nagtinarong! Kamang! Iwasan be, para makuyapan! Ang laban na to. Ay, juday ka ha! Para na sa bakos! Yes! Yay! Daw me! 50 kawan mo gitarong darain yung bakuso! Wajib kaya yun!